Universidad Pública El Alto Xanqui Necahamta Parikiwa querella formal Kamachi Puja Winacampi Chiquencheña Maya Takarir Huayapatapato Kamakipana Collasuyo Marpachano y Takari Nekaha on Tasu Winacampi Chicken Yasipraki. Presidente Morales Pakinjereja Chicken Yasirekiniwaka y Sabaticano Marcana Cardenal Ticona Jupana Utasuipana Ukamatas Kinika Makatana y Rakataro y Nakawinacampi Collasuyo Marcasana Pocañataki. Ex-presidente Carlos Mesa Marcachirina denuncias Pocayo Winakapaja ni Arakiwa Chicken Yataje Tribunal Supremo de Justicia Toquina Ukamata Katana y Rakataru Kamachinakarikama Uñakipa Winacampi Chicken Yasiñataki. Asamblea Legislativa Plurinacional Oxanguina que amta Parikiwa interpelación o campi chiquencheña ministro Romero Pequinchiriru a de Coca Toquina Janual Taunaka Utjatapata. Gobierno Municipal Viacha Marcanja Pasu Erikiu Mahachakatu Feria Artesanal y Manufactura Viacha Creativa 2018 Sutini Ukamata Ricasta Askiwa Gichawura Gaskin Jamana y Rakataru Hachencheña. Francia Ancaja Marcanja Chichiwa Wali Chichinta Warakasti Wali Janual Tauna Campiu Chiquenchewai Uba Yuri Nakaru Kamata Ricasta Nyancacha Unaka Unyancheasina. Paraguay Ancaja Marcanja Presidente Horacio Cartes Upaja y Tawajarikiwa Pequinchawipa Amtarakiwa Senador Ayukama Upta Sinya Ukamato Campi el Ragawina Campe Camarcana Pocañataki.